Барлықтарыңызға сәлем. Мен есімім Камал Данияр. Бұл видеода біз жас эрудит олимпиадасының қалалық кезеңін талдайтын боламыз. 5-ші сынып. Алдыңғы видеоларда байқағандарыңыздар, біз әрбір есепті бірінші қазақша талдаймыз, одан кейін барып орысшаға көшетін боламыз. Здравствуйте всем, меня зовут Камал Данияр. В этом видео мы будем разбирать городской этап Олимпиады жас эрудит, 5 класс. Как и в предыдущих видео, мы сначала будем разбирать задачу на казахском и потом перейдем на русский. Давайте начнем. Бірінші есеп бізде мәтіндік есеп, бөліктерге арналған. Гүлсім пикникке торт пісіріп алып барды, өзі торттың 4-тен 1-ін жеді. Яғни 4-тен 1-ін жеген болса, қаншауы қалады? 4 бөліктің 3-еуі қалады. Осы қалғанның бөліктің 3-тен 1-ін Данияр жей алды. Егерде 3-тен 1-ін жесе, 3-тен 2-сі қалады, дұрыс па? Яғни мынау қалған бөліктің 3-тен 2-сі қалады. Естеріңізде болса, біз бір заттың бөлігін табу үшін жайғанан сол бөлшекке көбейте салам. Демек, Қуанышқа осы бөлік қалды. Егерде санайтын болсақ, біз қысқартсақ болады. Онда бізде 1, 1, 2, 1, яғни торттың дәл жартысы Қуанышқа қалды. Бірақ Қуаныш ол бөліктің 3-тен 1-ін тауысты дейді. Яғни ол 3-тен 1-ін тауысса, қайтадан 3-тен 2-сі қалады. Бізге қалады сұрап тұр ғой. Демек, 3-тен 2-сі қалады. 2 мен 2-ін қысқартам, сонда жалпы торттың 3-тен 1-і қалады екен. Жауабы Д. Первая задача у нас на дробь, или можно сказать часть чего-то. Гульсум испекла пирог и принесла на пикник. Она сама смогла съесть только 1/4 часть пирога. И Данияр съел 1/3 остатка. Очень важно. Если Гульсум смогла съесть только 1/4, сколько остается? Конечно же, 3/4 остается. Теперь, здесь тоже очень важно, нам не обязательно находить, сколько съел Данияр, да? Важно найти, сколько он оставил Қуанышу. Получается, если Данияр смог съесть 1/3 остатка, остаток это вот это, значит он оставляет 2/3 остатка. И Қуаныш смог съесть только 1/3, значит Қуаныш оставляет то же самое 2/3 остатка. Значит, это вот это у нас выражение и есть число, или можно сказать часть торта, пирога, которую они не смогли съесть. Да? Получается, здесь у нас 3 сокращается, 4, 2 сокращается, остается 1/3. Ответ Д. Екінші есеп бізде пайызға арналған есеп. Ерасыл математикадан 25 сұрақтың 80 пайызын, одан кейін қазақ тілден 40 сұрақтың 90 пайызын, ағылшын тілінен 10 сұрақтың 70 пайызын дұрыс жауап берді. Осы жалпыдай сұрақтардың неше пайызын дұрыс жауап берді? Пайыз дегеніміз жалпы ол жай ғана бөлшек, оның бөлімі 100-ге тең. Мынау бізде пайыз. Демек біз бөлшекті тапсақ жеткілікті. Бірінші не табу керек біз? Жалпы неше сұраққа дұрыс жауап бере алғанын табайық. Ол үшін математикадан 80 пайыз, яғни егер санайтын болсақ, 25-ті 80 100-ге бөлетін болсам, менде мұнда 20 шығады. Одан кейін 40 90 пайызға көбейтетін болсам, дәл солай 40-ты 90 100-ге көбейтем. Яғни мен бір заттың бөлігін табу үшін алдыңғы есепте айтқандағыдай, мен жай ғана сол бөлшекке көбейте салам. Дәл сол секілді осы есепте бізде қазақ тілінен 36 сұраққа жауап берген, ағылшыннан 10 сұрақ 70 пайызға көбейтем. Яғни 10-ды 100-ден 70-ге көбейтетін болсам, 7 сұрағына дұрыс жауап берген. Барлығын қосып шығам, өйткені маған жалпы неше сұраққа дұрыс жауап бергені маңызды. Сонда менде жалпы 63 шығады. Енді 63 ол қанша сұрақтан? Қанша сұрақтан 63-не жауап бере алды? Ол 75. Яғни жалпы бөлшек түрінде 75-тен 63 шығады.
Бірақтан біз бұны пайыз түріне таба алу үшін не істеу керекпін? Бөлімін 100-ге теңестіру керекпін. Енді бөлімін 100-ге теңестіру үшін бірінші мынаны 3-ге қысқартып алайын. Сонда менде 25, 25-тен 21 шығады. Одан кейін 25-ті 4-ке көбейтсем 100 шығады. Яғни 84, 100-ден 84 шығады. Демек жауабы жалпы сұрақтың 84%-на жауап бере алған екен. Вторая задача у нас задача на проценты. Здесь Ерасыл правильно ответил на 80% из 20 вопросов по математике, потом 90 из 40 по казахскому и 70% из 10 по английскому языку. На какой процент общих тестовых вопросов Ерасыл ответил правильно? Значит, нам нужно сначала найти количество правильных ответов, но давайте сначала поймем, процент это тоже просто, можно сказать, дробное число, да? Просто если у нас что-то в процент, это означает то, что это в сотых. Ну, например, 2% это у нас 2 сотых чего-то. Значит, процент это тоже часть чего-то. Теперь давайте, чтобы найти процент чего-то, мы просто это число умножаем на процент, потому что, как я уже говорил, процент это доля, да? Доля. Чтобы найти долю, мы просто умножаем на это число. Значит, 25 умножаем на 80 сотых. Все сокращаем, и у нас остается здесь 20. Потом то же самое сделаем с казахским. Там 90%. Будет 40 умножаем на 90 сотых. И у нас получится 36. Потом на 10 умножаем на 70%. И у нас получится 70 сотых или же 7. Теперь, так как нам нужно найти общее количество правильных ответов, мы их суммируем. И здесь мы получим 63. Теперь 63 из скольки? Чтобы найти вот эту вот дробь, да, дробь или же соотношение правильных и общему, к общему, и у нас получится 63/75. Но так как мы знаем то, что чтобы написать в виде процента, здесь должно быть 100, а здесь у нас 75. Значит, как-то из 75 нужно получить 100. Ну, сначала давайте вот это у нас мы сократим на 3, получим 21 25. Ну, 25 это у нас делитель числа, делитель 100. Просто умножаем на 4, умножаем на 4. Ну, это у нас свойства дробей, знаменатель и числитель. Если мы умножим на одно и то же число или же делим на одно и то же число, от этого значение дроби не меняется, да? Получим 84 сотых или же 84%. Ответ С. Келесі бізде келесі амалдарды орындау арқылы ең кіші қандай санды ала аламыз дейді. Ең кіші санды іздеу керекпіз. Бізде мына жиын берілген. Жиын дегеніміз жай ғана сандардың жиынтығы. 3 санды таңдаңыз. 3 саннан екеуін таңдап қосыңыз, одан кейін көбейтіңіз дейді. Яғни қосып көбейткен кезде ең кіші санды алу үшін мен ең кіші сандарды таңдау керекпін. Яғни 3, 5, 7. Енді 3, 5, 7 екеуін, кез келген екеуін қосып, одан кейін қалған екі санды көбейту керекпіз. Яғни 3, 5-ті қосып 7-ке көбейте аламыз. Сол кезде менде не шығады? 8-ді 7-ке көбейтем, 56 шығады. Одан кейін 3 пен 7-ні қосып 5-ке көбейте аламын. Яғни менде 50 шығады. Немесе 3-ті емес 5 пен 7-ні қосып 3-ке көбейте аламын. Яғни 12-ні көбейтем, 36 шығады. Сонда менде ең кішісі ол 36 екен, жауабы Б. В третьей задаче у нас есть множество. Ну, множество это просто группа чисел. Среди них нужно выбрать 3, потом сложить 2 из выбранных чисел и умножить оставшиеся 2 числа. Но при этом нам нужно получить наименьшее число. Так как здесь сумма и умножение, и чтобы получить наименьшее число, мы должны выбрать здесь вот, выбрать самые наименьшие числа. Это 3, 5, 7. Теперь нужно сложить любые 2, да? Ну, 3 плюс 5 давайте попробуем, и потом умножить на третье число, да? Вот это.
И у нас получится 8 на 7, 56. Или же 3 плюс 7 умножаем на 5, получим 50. И последнее 5 плюс 7 умножаем на 3, получаем 36. Ну, здесь понятно, что наименьшее будет 36, ответ Б. Төртінші есеп бізде логикалық есеп деп айтсақ болады. Дархан жер үйде тұрады, оның үйінде 6 терезе бар. Егер ол бір терезеден кіріп басқа терезеден шығатын болса, жалпы неше әдіспен үйге кіріп шыға алады. Яғни байқасаңыздар, бізде кіретін терезе бар және шығатын терезе бар. Бір терезеден кіріп басқа терезеден шығу керек. Енді терезелерді біз сандарды белгілеп қойсақ, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы терезе деп, бірінші терезеге мен қай сандарды қоя аламын? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Екінші терезеге де 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни 10, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Байқасаңыздар. Бұл бізде сан ретінде жазсам болады. Бірден кіріп, бірден шығады. Бірден кіріп, екіден шығады. Осылайша бірден 6. Одан кейін екіден кіріп, бірден шығады. 2, 6. Сосын 31, 36, 41, 46, 51, 56. Байқасаңыздар, жалпы әр бағанда бізде 6 және де жолдар да бізде 6 болады. Сонда бізде 6-ны 6-ға көбейтем, 36 жол болу керек. Бірақ біз бірдей терезені екі рет қолдана алмаймыз, өйткені басқа терезеден шығу керек. Демек 11, 22, 33, 44, 55, 66 деген алып тастаймын. 36-дан 6-ны азайтсам, менде жауабы Д 30 шығады. Так, Дархан живет в частном доме. В его доме 6 окон. Сколькими способами он может войти в дом через одно окно и выйти из другого окна, да? Получается, вот смотрите, нужно заметить то, что, это логическая задача, но заметим то, что есть окно, в которое он входит и выходит. 2, да? Здесь мы можем, если пронумерировать все окна, мы от 1 до 6, здесь мы можем выбрать 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вариантов, и здесь тоже самые 6 вариантов. Теперь 1, 1, 1, 2, 1, 3, он может входить через первую, выходить отсюда, отсюда, отсюда. Для каждого числа у нас 6 вариантов тут. А чисел или окон, в которые он входит, 6. Получается, всего у нас 6 на 6, 36 вариантов. Но так как мы не можем выбрать 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, потому что он должен выйти из другого окна, получается, нужно отнять 6, ответ будет D 30. Келесі 5-ші есепте осыған ұқсас есеп әрине, бірақ шығарып көрейік. Ұяшықтардың төменгі қатарында әртүрлі бір таңбалы сан орналастырылған. Бір таңбалы сан дегеніміз жалпы ол цифра, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Көрші ұяшықтарды сандар қосылып, қосынды олардың үстіндегі ұяшыққа қойылады. Жоғарғы ұяшықтағы санды дәл сол әдіспен табамыз. Жоғарғы ұяшықтың мүмкін болатын. Яғни қосамыз, олар әртүрлі болу керек. Енді жоғарғы ұяшықтағы мүмкін болатын ең үлкен және ең кішін табу керек. Ең үлкенді табу үшін ең үлкен сандарды қолданамыз. Яғни ол 7, 8, 9. 7, 8, 9. Енді байқасаңыз, мынау ортадағы ұяшықты біз 2 рет қолданамыз. Мына жақта қолданылады. Демек, сан ең үлкен болу үшін мына жақтағы сан, мына жақта ең үлкені ол ортада тұру керек. Мына жақта 8, мына жақта 7 болады. Сонда 9 мен 8-дің қосындысы 17, мұнда 16, демек 33 шығады. Дәл солай, ең кішісін табатын болсам, мұнда 33 деп жазып қояйын. Ең кішісін табатын болсам, менде мына ортада тұрған сан ең кіші сан болу керек. Ол 1, 2, 3-ті алатын болсам, мысалға, мына жерде ең кіші санды алу керек, өйткені ол 2 жерде қолданылады. 2 жерде қолданғандықтан ол 2 рет мен ең кіші санды қолданғаным дұрыс болады.
Демек 1, мында 2, 3-ті қоллансам, мына жақта 3, мына жақта 4, яғни 7. 33-тен 7-ні азайтам, өйткені менде айырмасын сұрап тұр. Сонда жауабы D 26 шығады екен. Так, в пятой задаче у нас здесь написаны однозначные числа, различные числа в этих соседних ячейках складываются, но получается они плюсуются, и здесь мы получим вот это число, и так далее, и так далее. Теперь самое важное, чему равна, здесь должна быть разность между наибольшим возможным и наименьшим возможным. Теперь какие наибольшие однозначные числа? Это 7, 8, 9. И чтобы получить вот здесь наибольшее число, заметим то, что вот эта вот ячейка, да, число, которое написано здесь, она плюсуется и сюда, и сюда. Это означает то, что вот это число, чтобы получить максимально здесь, вот это число должно быть максимальным. Это 9. 8, 7 можно здесь. Получаем здесь 17, здесь 16. Значит, максимальное значение это 33. Давайте то же самое сделаем для наименьшего возможного. Это у нас будет так, 1, 2, 3. Но так как мы ищем наименьший, вот посередине должно быть аналогичным путем, как мы находили наибольшую. Здесь должно быть наименьшее. Единица, 2, 3. Получаем 3, 4, 7. Значит, это наименьшее, которое мы можем получить. Нам нужно найти разность. Получается 26. Ответ D. Алтыншы есепте бізде 13-ке бөлінетін неше үш таңбалы сан бар. Енді көп оқушы бұл жерде біраз қателесуі мүмкін, бірақ мен сіздерге жолын көрсетейін. Енді 13-ке бөлінетін сандар ол қандай сандар? Ол 13-ті 1-ге көбейткен кезде, ол ең кіші 13-ке бөлінетін санды табамыз. Ол 13. Одан кейін 13-ті 2-ге көбейткен кезде 26, ол бізде екінші 13-ке бөлінетін сан. Одан кейін 13 көбейтілген 3, бізде 39, осылай кете береді. Енді байқасаңыздар, бұлар бізде 2 таңбалы сандар. Ал маған қандай сандар керек? Маған 3 таңбалы сандар керек. Енді осылай санай беретін болсақ, бізде 13-ті енді шамамен 7-ге көбейткен кезде 91 болады. Осылайша бізде мұнда 2 таңбалы сандар негізі біту керек. Қанша сан бар екен? Байқасаңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сан бар. Әзірге солай қоямыз, 7. Демек, 13-ті енді мен алып 8-ге көбейтетін болса, менде 3 таңбалы сан шығады, өйткені 91 үлкен болып кетті. Сонда менде санайтын болсам 114 шығады. 114 ол ең бірінші қандай сан? Ең бірінші 3 таңбалы сан 13-ке бөлінетін. Енді тура осы операцияны жалғастыратын болсам, шамамен енді 13-ті 100-ге көбейтсем, менде 1300 шығады. Ол 4 таңбалы сан, яғни 100-ге дейін мен бармау керекпін. 13-ті бағанағыдай 70-ке көбейтетін болсам, мысалы өткен мұнда 7 болды ғой, бізде 910 шығады. Жақын, Енді 13-ті 8-ге көбейтсем, енді 80 көбейтсем, түсінікті бізде 1140 шығады да, бұл үлкен болып кетеді. Демек мен 80 мен 70-дің ортасында 75-ке көбейтіп көрейік. 13-ті 75-ке көбейтемін. 5 бір ойда 65, 91, 975. Шамамен таптық, Шамамен таптық. Бұл бізде ұмытпаймыз 75 болды. Тағы да 13-ті қосамын. 988 болады. Тағы да 13-ті қоссам, менде 1001 болады. Яғни 1001 менде қандай сан? 1001 менде 4 таңбалы сан. Демек мен қай жерден тоқтау керекпін? 988-ден тоқтау керекпін. Ол бізде 75-тен кейінгісі, яғни 13-ті 76-ға көбейткен сан. Демек, менде 13-ті 76-ға көбейткен кезде 988, 13-ті 77-ге көбейткен кезде 1001 шығады. Осы жерден тоқтаймын. Осының барлығы менде 13-ке бөлінетін сандар. Енді байқасаңыз, бізде жалпы 76 сан бар. Осыған дейін жазған 76 сан бар. Бірақ оның жетеуі 2 таңбалы, бізге 3 таңбалы керек. Жетеуін азайтып тастаймын. Демек, менде жауабы С69 шығады екен. Так, шестая задача у нас на делимость. Многие ученики могут не знать, как решить эту задачу. Давайте вот про делимость. Делимость это у нас,
самое наименьшее число, которое делится на 13, это 13. Да? 13 мы можем получить, 13 умножив 13 на 1. Потом следующее, это уже 13 умножаем на 2, 26. Потом 13 умножаем на 3, получим 39. Но заметим то, что это у нас двузначные числа. Двузначные числа, нам нужны трехзначные числа. Да? Получается, нам нужно понять, с какого начнется трехзначное число. Это у нас, если на 7 умножим, получим 91, а получается 13, если на 8 умножим, уже 114. Это у нас первое трехзначное число. Теперь нам нужно понять, где останавливается, да? Где у нас уже получится четырехзначное, чтобы посчитать, сколько трехзначных. Ну, понятно, что если 13 умножить на 100, у нас будет 1300, это уже огромное число. Если 13 умножить на 70, как здесь, да, мы получим 910. Очень близко. Если 13 умножим на 80, замечаем то, что получим 1140. Это уже четырехзначно. Значит, давайте посередине возьмем 13 умножим на 75. Если умножить, ну давайте вот так вот умножим столбиком 65, 91, 975. Ну еще плюсуем 13, получаем 988. А следующее это уже будет 1001, уже больше, ну или четырехзначное число. Получается, нужно остановиться на 988. Это у нас следующее от 75. Получается 13 умножаем на 76. Получаем 988. Извиняюсь. Потом 13 уже умноженное на 77. Следующее это у нас 1001. Значит, здесь нужно остановиться. Понятно, до четырехзначного числа у нас 1, 2, 3, 4 и так далее до 7 двузначные. От 8 до 76 у нас трехзначные числа. Значит, 76 это у нас общее количество. Из них убираем двузначные числа, получаем 69 трехзначных чисел, которые делятся на 13. Келесі бізде логикалық есеп, жетінші есеп. Келесі тұжырымдардың тек біреуі дұрыс. Естеріңізде болса, бұндай есептерді біз көбінесе кестемен шешеміз. Осы ақпарат тек біреуі ғана дұрыс. Осы ақпарат кішісінен жастарын орналастыру керек. Енді бірінші біз Дархан ағайындардың ең үлкені. Бұл бізде шындық болсын. Егер Дархан ағайындардың ең үлкені болса, Дархан деп жазып қойын, кішісінен былай жоғары қарай жүру керекпіз. Дархан Ерасыл ең үлкені емес. Яғни Дархан ең үлкені болса, Ерасыл ең үлкен емес қой, демек бұл да шын болады. Енді мына үшіншісін қарамасақ та болады, өйткені бізде біріншісі шын болса, екіншісі де шын болып қалу керек болды. Ал бізде не берілген? Тек қана біреуі шындық. Демек, Дархан ең үлкені емес, өтірік. Енді Дархан ең үлкені емес болса, ал Ерасыл ол ең үлкені, екіншісі шындық болса, яғни біреу шындық болу керек қой бізде, екіншісі шындық болса, демек мынау өтірік, Дархан ең үлкені емес. Одан кейін бұл дұрыс. Екінші сөйлем дұрыс қой бізде. Ерасыл да ең үлкен емес. Екеуі де дұрыс деп алдық. Енді байқасаңыздар, мына екеуі шындық болатын болса, ең үлкені кім болады? Сұлтан, демек ең үлкен. Енді Сұлтан ең үлкен болатын болса, ең кішісі емес дегенде шындық болып қалады ғой. Қайтадан бізде не болды? Екі шындық болып қалды. Демек, бірінші, екінші тұжырым өтірік, ал үшінші тұжырым шындық. Енді осыларды қолданып, біз қайтадан дұрыс сөйлемдерді жазып, ең кішісінен ең үлкеніне тауып көрейік. Енді бірінші сөйлем ағайындылардың ең үлкені емес. Дархан ең үлкені деген бізде өтірік болып тұр ғой. Демек, ол ең үлкені емес. Одан кейін Ерасыл ең үлкені емес дегені өтірік болып тұр. Значит, демек Ерасыл бізде ең үлкені.
Ал соңғы үшінші сөйлем ең кішісі емес. Сұлтан ең кіші емес, ол шындық болып тұр, демек солай қалады. Енді біз ең үлкені Ерасылды жазып қояйық. Ерасыл ең үлкені болды. Енді бізге кімді табу керек? Ортаңғысын және ең кішісін табу керек. Бірақ Сұлтан ең кіші емес қой, демек Сұлтан ол мұнда орналасқан. Дархан ең бірінші. Дархан ең кішісі екен. Демек жауабы С. Седьмая задача у нас задача на логику. Даны у нас 3 утверждения, и известно то, что только одно из них верно. Используя эту информацию, нам нужно расположить братьев по возрасту, начиная с самого младшего. Получается, сортировать самый младший, средний и самый старший. Теперь, если помните, мы решали такие задачи, используя таблицу. Просто берем и проверяем различные варианты. Ну, первое, это у нас, допустим, Дархан, допустим, то, что первое утверждение верное, да? Тогда у нас Дархан старший из братьев. Это верное предложение. А Ерасыл не самый старший. Ну, понятно, то, что если Дархан старше, Ерасыл не старше, не самый старший. Получается, это тоже верно. Мы можем даже на третье предложение не смотреть, потому что мы получили 2 верных предложения, а это невозможно, потому что только одно должно быть верно. Теперь, значит, здесь неверное выражение, утверждение. Допустим, второе утверждение верное. Теперь давайте подумаем про третье. Если Дархан старший из братьев, это неверное, получается, Дархан не самый старший. Дархан не самый старший. Потом Султан тоже, Ерасыл тоже не самый старший. Вот смотрите, Дархан не самый старший, Ерасыл не самый старший. Почему Дархан не самый старший? Потому что первое предложение у нас неверно. Если Дархан старший из братьев неверное предложение, значит верное будет то, что Дархан не самый старший. 2 из них это уже не самый старший, значит Султан самый старший. Значит, Султан, если самый старший, значит Султан не самый младший. Верное утверждение. И опять мы получили 2 верных утверждения. Это у нас противоречит условию нашей задачи. Получается, должно быть неверно, неверно, верно. Теперь, Дархан не самый старший, а Ерасыл не самый старший. Неверно, значит Ерасыл самый старший. Давайте, Ерасыл самый старший. Теперь осталось найти самую младшую и среднюю. Но мы знаем, что Султан не самый младший. Это верное предложение. Султан не здесь, значит Султан тут. А Дархан здесь. Получается, Дархан самый младший, Султан средний, а Ерасыл самый старший из них. Енді келесі 8-ші есепке келдік. 8-ші есепте бізде 2 таңбалы натурал сан, енді 9-ға бөлгенде 1 қалдық қалады, ал 10-ға бөлгенде қалдық 3-ке тең. Осы санды 11-ге бөлгенде қалдық қандай болады дейді. Енді қалдық дегеніміз санды, мысалға 12-ні 9-ға бөлген кезде бізде 1 шығады, және де мына 3 деген 9-ға бөлінбей, 9-дан кіші сан қалып қалған кезде бізде қалдық болады. Енді 2 таңбалы санды 10-ға бөлгенде қандай қалдық болып тұр? 3 қалдық. Ол бізде мысалы ең оңайы 13-тен басталады. Одан кейін 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93. Келесі сан уже 103 болып кетеді. 103 бізде 2 таңбалы сан емес. Осының ішінде 9-ға бөлген кезде 1 қалдық қалатын санды іздейміз. 9-ға бөлген кезде мұнда 1 қалдық, бізде 4 қалдық қалады. 9-ға бөлген кезде 2, 5 қалдық. 9-ға бөлген кезде 3, 6 қалдық. Енді барлығын санайтын болсам, мұнда бізде 72 9-ға бөлгендіктен 8, 1 қалдық қалады. Демек, байқасаңыздар, бізде санап шықсаңыздар, жалпы басқалардың барлығы келмейді, тек қана 73 келеді. Енді 73-ті 11-ге бөлемін. 11-ге бөлемін, 6 шығады, 66 азайтсам менде 7 қалдық қалады.
Жауабы Д болады екен. Восьмой задача. Здесь у нас задача на остатки. N у нас дано то, что n двузначное число. При делении n на 9 остается остаток 1. Но что такое остаток? Вы уже знаете то, что не все числа делятся на все числа. Например, если мы 13 поделим на, допустим, там 5, мы знаем то, что будет 2, там 10 отнимаем, 3 остается. Но 3 никак мы не можем поделить на 5. Можно записать в виде дробного числа, конечно же, но как натурально оно не делится. Получается, вот это у нас 3 остаток. Теперь мы знаем то, что если n поделить на 9 остается остаток 1, а если разделить на 10, остаток остается 3. Ну, это самое минимальное 13. 13 делим на 10 будет 1 и остаток 3. Потом 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 и 93. Это у нас все варианты двузначных чисел, потому что 103 это уже трехзначное число. А нам дано то, что n двузначное. Теперь среди них их нужно поделить на 9. Да? Делим на 9, будет 1, остаток будет 4. А должно быть 1. Вот так вот, проверяя все варианты, получаем то, что только 73 будет 8, остаток 1. Только 73 подходит, значит n это 73. А если 73 поделить на 11, у нас будет 6, а остаток 7. Значит ответ да. Келесі өрнектің мәнін табыңыз. Мұнда байқасаңыздар 198, 96, 94, 92, 90 кете береді 4, 2. Яғни 2, 4, 6, 8, 100-ге дейінгі барлық жұп сандар жазылған. Бірінші мұнда табу керек қанша сан бар. Мұнда қанша сан бар? Енді 1, 2, 3, 4, бірден 100-ге дейін 100 сан бар. Бірақ оның дәл жартысы тақсан 1, 3, 5, 99 дегендердің барлығы тақсан, а жұп сандар бізде демек мұнда 50 сан бар. Енді 50 сан байқасаңыздар бұлай жұптарға бөлсек болады. Әр жұпта неге тең болады? Әр жұпта 2-ке тең. Демек 2 қосылған 2, қосылған 2 кете береді, қосылған 2. Енді қанша жұп бар? 50 сан болса, оларды жұптасақ 25 жұп болады. 25 жұп. Яғни 2 бір санды өз-өзіне қоса беретін болсам, ол 2-ні 25-ке көбейтем, демек жауабы 50 болады екен. В 9-й задаче нам нужно найти значение следующего выражения. Это алгебраическая задача. Ну, заметим то, что здесь у нас все числа четные. И от 100, 98, 96, 94, 92, 90, там 88 и так далее, доходит до 2. Ну, заметим то, что здесь у нас можно разделить вот так вот на пары. В каждой паре у нас будет разность или значение 2. И теперь остается найти, сколько таких двоек у нас есть. Ну, 2, 4, 6, 8 и так далее. До 100 у нас сколько чисел? Ну, от 1, самое легкое, это у нас посчитать. От 1 до 100 у нас 100 чисел. Но здесь у нас в 2 раза больше чисел, потому что здесь нужно убрать нечетные числа. Нечетные, четные, нечетные, четные, значит их количество одинаковое. Значит здесь у нас чисел 50. А если их разделить на пары, 2, 4, там, 6, 8 и так далее, нужно поделить на 2, получаем 25. Значит здесь 25 двоек. 25 двоек это у нас получается 2 умножаем на 25, получаем 50. Келесі есепте бізде кесте берілген, кестеде 1, 2 деген сан берілген, бірақ АБ-ның қосындысын табу керек. Байқасаңыздар, әр жолда бұлайынан және де әр бағанда бізде 1, 2, 3 сандардың әрқайсысы кездесу керек. Демек, байқасаңыздар, мына жерде менде 2 деген сан бола алмайды. Өйткені 1, 2, 3 мұнда болу керек, сондықтан мұнда 2 келіспейді. Ал мына 1 бола алмайды, өйткені мұнда 1 бар. Демек, мұнда бізде 3 деген сан. Егер ол жерде 3 деген сан болатын болса, мұнда 2 деген сан.
Енді бізде А мен Б-ның әрқайсысын тап деп тұрған жоқ қой, жай ғана олардың қосындысын тап деп тұр. Біз білеміз, мұнда 2 қолданылса, мұнда 1 3 немесе 3 1. Бізге бәрібір олардың қосындысы бізде 4-ке тең болады. В 10-й задаче у нас есть таблица, в каждой строке и в каждом столбце у нас использовались цифры 1, 2, 3. 1, 2, 3. Здесь написано А, Б, потому что мы пока что не знаем, чему они равняются, но мы знаем то, что в каждой строке, в каждом столбце должны использоваться цифры 1, 2, 3, каждый из них. Теперь, получается, здесь не может быть 2, потому что во втором столбце мы должны использовать все 3 цифры. Значит, здесь 1, 3 должно быть, да? Но единица здесь не может быть, потому что единица уже здесь есть, а в строке должно быть 1, 2, 3. Получается, здесь, если не 1, не 2, здесь 3, а в первой строке 1, 3 уже есть, значит, здесь 2. Заметим то, что нам нужно найти сумму А и Б. Нам не обязательно находить каждую из них, значит, здесь мы уже использовали 2, значит, это у нас 1, 3 или 3, 1. Но в любом случае нам нужно просто найти их сумму. Это будет С, ответ 4, да? 11-ші есепте бізде зерде деген сөзі қайталанып шексіз кете береді. 2023 әріптің қайсысы болады? 2023 әріп қайсысы болады? Яғни байқасаңыздар, мұнда 5 әріп қайталана берді. 5 әріп, яғни 5-ші әріп Е болады, 5-ші әріп, 10-ші әріп, 15-ші әріп, 20-ші әріп, осылай әрбір 5-ші әріп бізде Е болып сөз біте береді. Яғни 2020 бізде 5-ке бөлінеді, 2020 бізде Е, яғни зерде деген сөз бітеді, және 2021 әріп қайтадан З болады, 2022 Е болады, 2023 әріп бізде Р болады екен. Р дегенде ар, ағылшынша айтқан кезде. В 11-й задаче у нас слово зерде пишется бесконечно. Какой буквой будет 2023? Заметим то, что у нас вот это слово повторяется бесконечно. И если пронумеровать буквы, мы получим то, что каждая пятая это у нас Е. 5-е Е, 10-е Е, 15-е опять у нас заканчивается слово, потом 20-е и так далее. Значит, 2020 у нас будет Е. Да? 2021 у нас, значит, будет З. Новый цикл начинается. 2022 у нас будет Е, а 2023 Ар. Получается ответ Ар. Енді бізде 12-ші есептен бастап жалпы ағылшынша есептер басталды. Алдағыдай есептер қатты қиын емес, енді қызықты есептер болу керек, бірақ ең бастысы дұрыстап түсіну. Байқасаңыздар, 2, 1, 2, 3 деген сандар мына қорапшаларға қойылады дейді. Әрқайсысын бір рет қолдану керекпін. What is the maximum possible value of the expression? Енді барлығын түсіну қажет жоқ. Maximum possible value деген, яғни ең үлкен мәнін табу керекпіз. Енді ең үлкен сан мұнда 3, яғни 3-тің дәрежесін тапқан дұрыс болады. Өйткені 3-тің 2 дәрежесі мысалға 9-ға тең, ал 3-ті дәреже ретінде қолданатын болсам, біз ең үлкен 8 алып шығамыз. Яғни мұнда 2 болатын болса, енді 1-дің 2-сі немесе 2-нің 1 дәрежесі қайсы үлкен? 2-нің 1 дәрежесі үлкен, яғни 2-ні 3-тің 2-сінен көбейтем, жауабы 18 болды. С 12-й задачи у нас начинается задача на английском, задача несложная, но нужно правильно понять задачу. Digits это у нас цифры 2, 1, 2, 3 использованы в каждой такой ячейке. И здесь это у нас получается степень, и нам нужно найти максимум possible value. Максимум, понятно, что нам нужно найти максимальное значение. Теперь вот смотрите, у нас наибольшее максимальное число, наибольшее число это 3. 3 в квадрате, это будет, например, 9, а 2 в третьей степени будет 8. Получается, здесь понятно, что тройку нужно использовать как число, а не как степень. Значит, здесь 3 в квадрате. У нас остается 1 в первой степени или 1 во второй или 2 в первой. Но здесь это единица, это 2. Получается, лучше использовать вот это. Значит, 2 умножаем на 3 в квадрате. Это 2 умножаем на 9, 18. Ответ Б.
Келесі 13-ші есепте in the multiplication problem below a, b, c, d are different digits. Digits это означает, digits дегеніміз ол бізде бір таңбалы сандар. А плюс б неге тең екенін табу керек. Енді байқасаңыз cd, cd, a, b, a, cd. cd-лар қайталанады. Енді мысалға 12-ні 12-ге бөлсем не болады? Мына жақта 12-ден бірден берем, 12-ні азайтам, 0 болады, 0 1 түсірем, 1 жеткіліксіз, мына жаққа 0-дан берем, 12 1. Яғни 101 болады. Дәл солай, мұнда да c-ді азайтқан кезде 0 c қалады, c мұнда жеткіліксіз 0 болады, d түседі. Демек c-ді қайтадан 1. 101. Демек cd-ні cd-ға бөлсем, бізде әрдайым 101 шығады екен. Демек a, b, a дегеніміз ол 101. Демек a ол 1-ге тең, b 0-ге тең. Екеуін қосатын болса, менде жауабы 1 болады. А. В 13-й задаче у нас a, b, c, d не обязательно различные, но цифры. Если умножить число, это цифры, а, б, а, c на cd, получаем cd, cd. Нам нужно найти, чему равняется а плюс b. Давайте, вот смотрите, попробуем поделить cd, cd на cd. Это, например, 12, 12 делим на 12, как 12, 12, это 1212, да? Дает 1, даем 1, 12, спускает 0, спускается единица, не хватает, даем 0, спускаем вторую цифру, получаем единицу. 101 у нас получается. То же самое можно сделать здесь. cd это 1, cd отнимаем 0, остается, c не хватает, даем 0, d спускаем, получается cd это одно и то же с cd, 101. Если cd поделить на cd, получаем 101, это и есть АБА. Получается а это у нас единица, b это 0, значит а плюс b будет единица. Келесі 14-ші есепте бізде which of the following bar graph could represent the data from the circle graph. Яғни мынаған сәйкес қайсысы? А ең үлкен болу керек, және мынау адан байқасаңыздар, мыналар аның дәл жартысы болу керек. Тек қана с сәйкес келеді. Мына жақта барлығы тең, мына жақта дәл ортасында емес, мына жақта мына екеуі тең емес, қайтадан мына екеуі тең емес. В 14-й задаче нам нужно сопоставить вот это вот, понятно, что circle graph. Circle graph это означает круглый, да? Круг, график с бар граф, с графиком. Понятно то, что здесь у нас белое самое наибольшее, а черное и серое должны быть половины. Здесь понятно, что только c подходит, потому что здесь все одинаковые. Здесь неровно половина, здесь черное с серым не одинаковое, здесь то же самое. Значит только c, а здесь они одинаковые. Енді соңғы есепке де келіп жеттік. Соңғы есепте бізде which pattern of identical squares could not be folded along the lines shown to form a cube. Енді түсінуге болады, кубты табу керекпіз. Қайсыларын fold деген сөз, folded жинау, қағазды жинау арқылы біз қайсысынан кубты ала алмаймыз. Not деген жоқты білдіреді. Енді бұл жерде жай ғана мынаны ар жаққа қарай жинайтын болса, мынаны былайынан мынаны былай қарай жинайтын болса, мына жақта болады. Мұнда да жай ғана мына ең үстіне қарай кетіп қалады, мұнда қарай. Мұнда да мына ең үстіне қарай, мына жерге, мына жерге қосып жасасақ болады. Енді мынаны мына жақта мынаның сол жағында мынаны былай сол жақта, бірақ мынау мынаны былай қарай жинайтын болса, мынау бізде келмей қалады. Енді мынаны да істеп көрейік. Мынау ортада тұрғанды аламыз. Мынау шеткі, мынау шеткі, мынау шеткі.
мынау үстіне қарай кетіп қалады, мынау астына қарай кетеді. Мынау дұрыс. Демек жауабы Д. В 15 задаче нам даны такие вот рисунки, можно сказать, и нам нужно which pattern of identical squares could not be folded along the line shown to form a cube. Cube можно понять, что это у нас куб, да? Значит, слово folded, из бумаг нужно создать кубик. Из первого, вот, если вот это будет у нас центральным, туда уходит сверху, вот сюда уходит, это будет справа, это у нас будет здесь, а это будет сверху, да? Но это можно сделать. То же самое можно понять, то, что если их объединить, вот это будет сверху, а это пойдет сюда. Здесь то же самое, если это у нас будет центральным, это у нас 3, и вот это пойдет сверху, а это сюда. Можно. Здесь центрально очень сложно понять, какую можно брать как центральную. Если вот эту взять, это сюда пойдет, а это сюда, туда пойдет, это сюда. Вот это и это, они совпадут. Значит, здесь нельзя получить. Ну, давайте здесь попробуем, если это центрально, это сюда пойдет, это сюда пойдет. Это сверху пойдет, это снизу. Ну, это можно. Значит, ответ Д. Осылайша бізде 5-ші сыныптың аудандық кезеңі аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Барлық орын алғандарды құттықтаймыз. Сіздерге жалпы алдағы олимпиадаларда жетістік тілейміз. Вот, ребята, на этом все. Думаю, надеюсь, что задачи были интересные. Поздравляю всех, которые заняли места. Но желаю успехов в олимпиадах, в которых вы будете участвовать еще впереди. Еще у вас будет очень много олимпиад. Надеюсь, то, что вас ждет очень хорошие результаты. Спасибо за внимание. До свидания.